Kecheng siang deng Inter Clubs Men's Football Championship 2023 angdung kitipon. Nizam kari bianglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo langtuga pam bajong kiri pathu aklamalong Chinthong Sport Association atumpen patir pipon si karlitang het singkro MSC Avijit Kro asar bura men Men's Football Championship bipon si prenifai hiniar ni angdung kiti paman pon lasolong MSC Avijit Kro Winchester ingti Samson rongphar long kiteron pen chenglok kaprek kyong dung man pen ke doge theke ding atumatami chetong dun rinti lasong se angdung kiti ke pathu pon long Umat FC lapen Amser FC atumang bongsi pathu pon Lapupu ati में तुम stame kang tangra ka jo goal isi sian se chipi pon unchotlo api tie breaker pen goal isi pen Umat FC atum chepo hai pon son se bangsolong highest scorer Jubis Sumer best goalkeeper Jubin Senar la pen best player Saming Gurung atum chepalong pon renti wathat lang so pen khorsing teron la pen Chingthong pen longki benang kelo birta Malong News made bajong kiri patlok lamalong yeton Chingthong school station pen apater ki pon lagamsu Passenger Club Men's Football Championship kitipon karlitang akan hai kapsing tu yetu mating pon akan mesti orang bisa beramen mesti dapat su keceng si Inter Club yetu dipon lo akan langsung Inter Club akan sedamtang acik lu hari ini ada ketomanya si dan sebuah club mati umlah kerong si ben pon lo hadak singku pon lo lapen tini anu mesti bang ada bajong kira kamu sih, pada pun datang langsung Inter Club along, kado kawe bajong kira club lapen rank sebona club along, tim Tomcat, ada club Tomcat nanggan dulu, langsung club along tadi tu kilang penateng dan kisah penateng, makanya Chinthong kawe kimi tu kado kawe bang haru pora sikap abang pula langsung tournament long participate lo, nasi Wetum Chinthong Sport Association pen labang so Bos Inter Club Men's Football Championship dapat Chinthong ke bangke wetum betang phanta keciru jibiru labang wetum beting hon local MSC athai Avijit Kro alang ina kerap dun pen labang so tournament dapat Chinthong labang so tournament long na kerap dun dak team management committee bajong kira club along ada rank sebona club along kompetisi antar tum se hilben ni klopen natro pajero laben ke bang dilang porolong bostami ni tum CSA ben anso se football le punon cricket le punon ba atlantic along le punon apang ka patang unji phane tum CSA hilben ana bangke ni tum japon ko laben Chinthong along obe kimi tum ta non ni tum ka theklong bangke football ka batu le punon mata atlantic along le punon made kaprek along le puda alang tum da phang unji phansi ye tum theklam lo lapen kibang dilang ani bangke mile tum hin pen dak Chinthong along ke official referee belang Westkasa lapen ne tum Westkasa pen yang si ba Assam Football Association pen yang si labang so referee phan trial bilo bangte ye tum dak Chinthong condenses made tum Chinthong Sport Association anta to gimpo athi ni tum dak referee ka be mithang long referee ka be si katiku matela sona thexi asi kadamtang apor hut sub association ka bedat ajani si dak Chinthong long ke sonsori ka patlu in besame Chinthong benang tanah long nang ke kili dunia son do mosami tum kadamtang 2022 ningkan rank sebona club long officially Westkasa ben wangsi Westkasa president secretary wangsi ni tum Chinthong Sport Association formally form do hala form dep na bangke ni tum Chinthong Sport Association anta club ahin kapathu dun lo la sub association tournament an samne Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta